Hem көріп отам, анча-мынча партияларға жақсы қызмат қылып атыпсыздар. Жергілікті бийлик шайлоо өтөт, эртеси күндө болот. Ошол шайлоо өткөндө анан кийин эртеңки элдин жүзүн карап калганда мындай уят болуп калбагыла. Мен угуп атам, кабинетине аппаратына чогултуп алып, bir partiyanın kulu kılam dep hareket kılıp atkanda. Mınday bolboyt. Taşıyıp gelecek dep korkup dayanıp atsa gerek. Gördüңөр mü? Menden kim korkut? Menden birlikte oturgan akbatlar korkut. Birlikte oturgan, uşuğa okşagan merler, uşuğa okşagan hakimler, uşuğa akmaklar korkut menden. Sebebi olar bilet. Erteң men Kuda kalasa, Allah Taala'nın buyurup, eli jurtum birlikte kolga verip koya turgan bolsa, uşuğa okşagan akmaklar hiç kaçan birlikte jakındabaşın biler. Elim jerim degen, elin arasından çıkan jönökөй adamlar birlikte gelip el başkaruga biz mümkünçülük tüzüp berебиз.